почти добрались до Раквера. Еще чуть-чуть, и мы будем на месте и будем участниками интересного события. Это такие мототусовки раз в месяц. И куда-то двигаются. Едут, то есть здесь собираются, выдаются тем, у кого никого не было, никогда не было, сейчас покажу. Выдаются вот такие вот наклеечки. Вот такая вот наклеечка, вот такая вот наклеечка. Вот такая наклеечка, и за каждый проезд, за каждую часть дают такой, знаете, кружочек. И каждый раз кружочки разные. То есть в прошлый раз был оранжевый. Месяцев так много. Это нет, это за этот самый. Ну там какой-то месяц, 2 месяца, это за сезон. Вот. И те, кто соберет все 8 этих кружочков, получает возможность попасть в вид на мыс. Вид на спа, вид на мыс, я не знаю, куда-то туда, бесплатно. Видно или Вихула? Вихула, да, не видно, Вихула. Там будет какой-то кусок. Сергей, ваш комментарий по данной поездке? Все классно. Как вообще. было первый раз? Первый раз было супер, сегодня еще лучше. Слушай, в прошлый раз было 40 мотоциклов, да? Скажите, Вячеслав, вы первый раз участвуете в данном мероприятии? Первый раз тут. Какие ожидания? Я не знал, куда я еду. Теперь вы в курсе немножко? Проинформированы? Слегка, но не точно. Поэтому В общем-то, интересно. ожиданий никаких нету. Просто поездка.
Kõik läheme sauna. Mandud on peale jälle. Tere. Ja just. Ära ja just. Ära nii. Tulge, maa pealt natuke räägib kohast ja siis saame ampsupirukat, kohvi ja ühispilt ja muidugi kõige olulisem, kleepsu mummud vaja jagada. Jah, no täpselt. Jah, Richard, võta kleepsud kaasa. No nii, ega tegelikult meil on nii, et vaba, et ega võimegi hakata pihta. No tere õhtust siis Kuru puhkemajadesse. Tere. Firma tegeleb ja minu nimi on Riho, ma olen selle firma, ütleme nii, asutaja ja siis oma perega siin vaikselt toimetame. Suvel on kah praegu oleva naisega, suvel tuleb ka lapsed siia Tallinnast. Siis on see kõrghooaeg. Majutame maksimum, kui peredega on siis 37 inimest. Kui tahavad üksikult magada, siis on 31 inimest. Ja Motomehi on, siis on siuke 50 motomehi ja naisi. Ei no ütleme, ma räägin nagu majutada, lihtsalt palju voodikohti on sellest. Aga teil on telkla ka ju? No telkimist, kui on maja täis, siis ma telkimist ei võta. Okay. No pulmi on peetud nii 60-70 inimest, aga no siis osa lahvas saab ära, nii palju kui jääb, et magan, teised lähevad ära ja siin on 20 aastast eksisteerinud. Ja siin ma ise selle krundi peal 95 ma ostsin ja tuleb 30 aastat olnud. Siis hakkasin vaikselt tarandama, hektar maad on siin selle peale meil kokku. Ja nii, et noh, täna meil pensionieas ja liigutus vaikselt. Ja rahvast meil suvel ei ole probleemi. Talvel on ainult probleem, kui jääd ei ole, kui on jää, käivad leedukad, lätlased, siis need on kaks suurt maja, siin on soojus sees. Et need majad rendin ma talvel ka välja. Tere näinud Jaana. Kohvi teile otikene, jah. Nii. Ma ei tea, ega siit Kuru küla on niimoodi, et Kuru küla oli, ütleme enne nüüd uuesti Eesti Vabariigi tulekut, siin olid kõik põllumaad ja siin oli ehitust väga vähe. Ainult siin oli kooperatiiv, mis midagi nõukogude ajal teha ja siis olid kauksis, need kauksimajad olid. Aga muidu oli kõik põllu ja siis, kui toimus ära erastamine, siis hakati krunte müüma, siis siin käib tohutu ehitus. Vald on meil, Valgutaguse vald on meil väga rikas, siia tuleb 2 kilomeetrit minut tuleb spa, Kurro spa, see tuleb kaugusti, kui teine pool on valmis. Ja ümber Peipsi-äärtmalt, kui kogu aeg ehitakse, paadisadamaid tehakse ja parklaid ja tanklaid, nii et elu siin läheb keema. Siia tuleb nurga peale, kus te keerasid ära, tuleb Coopi kauplus. Nii et meil elu läheb siin ilusaks ja Iisaku ise on ka väga ilus.